kalau memang adat basan di syarat basan di kitabullah, Ya. ba'a kok dilarang nikah sasuku. Dalam agama juga dalam adat tidak dilarang nikah sesuku pada awalnya. Yang amak tahu tu tentu bayang-bayang sepanjang badan, caliak mata sekilo pandangan hati. Ketika sukulah diagiah sesuai jopi tua, jarajak di Indogiri baringin di balai gadang tak kalau adat ke berdiri di Pariangan Balai Rong Panjang. Di situ adat mulai disusun, di situ suku mulai disusun, dimotori enam pertama bana tu oleh Datuk Suri Dirajo. Tagaklah 22 suku di Balai Ruang Sari dah. Tapi masih berkunci baru Pariangan Padang Panjang. Tagak suku 22 itu batungkuian tangan di atas Al-Quran. Kok amak dia nak pembaca buku orang? Iya. Kau cerita guru ke? Ya. Angku-angku bersama, datuk-datuk bersama. Mulai hari kini kok kita tak boleh kahwin mengawini, nikah menikahi sampai ke anak cucu kita di bawah payung dan sama, di atas suku dan sama. Lalu sepakai angku-angku, sepakai baca Al-Fatihah. Pakai iladatin Nabi. Sesudah baca Al-Fatihah, buatlah doa bahawa awaklah membuat sebuah sumpah, lah sebuah kesepakatan. Tak boleh kahwin semua suku oleh di atas payung dan sama, di bawah suku dan sama.